إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Tunku Muhammad Zikri dari Ulegi yang telah melantunkan beberapa ayat suci Al-Quran. Semoga acara kita pada malamnya menjadi berkat. Acara selanjutnya pembawaan selawat
yang akan dibawakan oleh Tuku Marzatillah beserta kawan-kawannya. Kepada Tuku Marzatillah kamu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin dan hadirat, harap mudah sejenak karena kita jauh selawat di baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Teguh Marzatillah beserta kawan-kawannya yang kali dibawakan selawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara selanjutnya yaitu kata-kata sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Abi kita yang bersama. Kepada Abi, kamu persilahkan.